Nina, Sompa de Abamampo, Sompa FM, Emma Katiapa, Sompa TV. Chemre ya ntuna no mudra ayabiafo totrobonsu kwame basayi adomno wama adepa bi achen ebusua ya sori junkupa bi so eyasedanko a no sia abo ene September bosome no ebo bosome ne de toso aduonu ebako afipino ne aduonu enomo ene yekwasiada ensem wa yensem trofo bro hasu a wanom sasoso a womo eto wonom bo ekuchire ya wasabufo pani so eyi ni chichitu nani ase esemu yi die diti watudi na naka ejesi no sia brebu ekase ye de somo ewo Sompa 106.5 FM Accra na every efidikesem hasei no eje ne ho sakyereme na wasante emantemu a eye Sompa 93.1 Kumasi Aiko FM 100.9 Adamfopa Radio Butu Paris France Abrochimemo womo so aso ensemimu a omotopete takwa eye Sompa 101.1 Takrade eye Sompa 103.3 Tachimani Sompa 103.1 Tachimani Sompa 106.1 Sunyane eye Sompa 98.9 Enkranza enso eye Sompa 90.7 and afe Domanso ye Sompa 101.3 Upiemu ewo mankesim enene nkwadwa eye Kingdom 106.1 eye Kingdom 106.1 udi koda no baby a uhu bia seche baby a FM stations ya akenchi anwam na egu udi koda no so no Sompa 106.5 FM ubati yenka efi ho Facebook no so ye demu live anopay systematic press adaroma wo stream ye ho share ye honom na like page no ema yen wa share ema foforo so anya bia hwe wi wa dwenkire no wo de ato ho eye Sompa 106.5 FM Accra. Enti uko Facebook anu abodi ahye search bar ho saade amayen Sompa 106.5 FM Accra na yembe kase ni embom. YouTube no so ya Sompa FM live eno so ya demu live anopay honom www.sompaonline.com website ya yesemu for penny ora tabwati adaroma wakutire nsemu e desumo anopay enina eni afoforo bi potokasemu brofo e de agu anu abetumi akokenkan bi na KJC company limited ya danse eni amapapa aso yasene emia bebi ensemi e de ama endpoint homeopathy clinic wanom no mo hyase e de homeopathy esa yade e wo mem wo mo so eka ho ebi na Trisco energy food drink promasidofo na de aba e de ena 40 bi wom e boa ama wo energy e busiu ama wo so wanya ahoden ankasa Sompa obi bus ye ne eye Yas toothpaste and Yas toothbrush and akaya tamabom efiade be ya dome market ye ginem tontina 74 enso eka ho ebi na ena no pay ensem wa ye didi untoa e wo bia ya wo bia no eni animu bi eni Prosi atana kesem eden krata aba se ashan maako edu ya manfo bi fa akoti kwan efa ye wi aye edi free Netherlands be piem wo man Ghana mu no wo monsa aka Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama so bamanie ebibre mu amama nyina se wonom mra na Ghana ye nija pani bi na etufo se nkwada akosuku bag ya na ebo won achi nkoa no echen kuri saade no ehadwene pa won sunsanso Ghana Water Company wonom afa no no awa ginegine wonom aka wom tama bomu a sabre wom bo amane se wom ma adehye no nsupa ano Ghana Railway Development Authority wonom se wom wonsem kaye bi na no ye kire course won kran se dipa bi eje enkrofo nsase e won kran no woni abekirim abusia ye piemu obi e maso a Ukraine fo so na ebo amane yi wom se Russia fo asa ye wom ade ni biem na de sinu akire nyan ensam no ahodo bebre eka we nom ho ena nuanom ba no yatena se de mo nkire mo bre wo ye no ambete yenka eyemme obrempon na kwaku ampoma minimuni aba abena badu adepa kofi
Yesha ensem no ase ede amawo na DCOP Lydia Donko ena wode nkrata ede aba ena wo chese no kure Ghana prosi onwa ya de pa nti yentonsa enfre enchi akese pa enfri Ghana fo nyina ho na fe yemfa ma won sanse woni abo won homode ne pa ene se kase makoma be se edu ya manfo bi afa kwati kwan so ewiewia ede afri Netherlands abrochimemu ede abepiemu e wo man Ghana mu no prosifo di ntententente sa ama wo monsa akwakoka sa kase na wo monsa kan ya enipa dodo a wo monam wo monsa so ama kase wo modi free amanfo kro so ede ababedu man mu no wo monsa kan sa nipa no so bia wo mo eyo mu enhwemu wo kire se kase bebre efri be se bosumi ne da e toso edunum ede kosni da toso dinsia dunson 15th to 17th September 2025 ena wono ede ba ya enam so ema prosifo yes wo mbe ya semi mu hwemu pa ni nyina ejina international security firms ahodo ne Netherlands embassy a wo mo kambo mu ena fe digit pool sa na ye frɛ wo no wo mu nyina kambo mu no mu yi Ghana man no so asotire ne bambofo wo Ghana ha no wo yi wo nyina asotire se nia ekoso nia afri wo mu kro so abepi o man Ghana mu ni ti Ghana fo mo wo na wo nya sa enhwemu no na kasi wo mo kire se Toyota RAV4 no eye maako enwotwe ena fe Toyota CHRs no eno so eye makomako mienu ekabom ena ye du ya mpanifo ache sa aka ase nyina ya omoboa aye nhwemu sane ebe ya perepere ye ebetumi akoso na dwumadie bi ekoso ewo enkran hanom esei na Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama wonom eboja ya opania wono wo free British memo ebaye Britain memo ebaye enti no new British High Commissioner a wo bepiemo ewo Ghana ha wono so ebesra empanimfo Christian Rock eni ni dini na ebra wo baye na Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama ekasa eno di tudwa se wo ka kire abibremu amama nyina esesese no sade Ghana ekono ye pese empuntunwuma emfininwuma ehita adehye ewo Ghana ha enti no obi biada wo abibremu amayim African continent no emuno na opese woni Ghana edi insawoso na wodi kasobom ewo enwuma mu no ye bia yapono ede ate honom na ebra Ghana mampanini ekasa no no sei sesei wohwemu a 1.4 billion adehye na wanom ewa omayimu a sesei no efa no edwadie mu nsem a bibia ekoso na ebra wode ne nsem ebewe ye no no kire mu sei omai Ghana sede ye ne amanfo amamai so enkita ahodie etie ensrahwa yekọ ene enwuma ye pese ye bom no ne nyina mu no wanom edisi bibia so a na ekọ anim na enen na wopani a wono ofri Britain memo ababa besra wo manyi na oka ede akire ne se okodo wane na adehye a wanom edi dwa businessmen and women no wanom kwa kasa esisi obi bia epese wo ye business a Ghana eye kura na so man a wo ye business wo so a wo biebie nnwuma e wo so a utumi enya won faso chim ewo so enti ni wanom mra na wo mometo kese na bibia enkoyi a Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama wane British High Commissioner edi sa enkomoyi yetwa ensem ne so na ye de ani akyeremu ewo ensem foforo mu na Dr. Kelvin Gbapa wono ena ya founder edema Calpro Chiropractic Center na wode nsem atodwa kire se no kure wo hwe titiri pa ne o man Ghana mu nkoda adesuafo ye wo ma yi mu wo mu ko suku na hwe bag ye ya na esensen wo no achi a obekasa sebe mpredi asakaya ye bi no akoso obi niema ede kwa akoja no e ha dwene papa koda kete na bag konkro na eta na chi eno na nam so ma behu na akoda no na chiri bremu anase na chiri kase na asase ye ne ya ubehu na fei wo ba bebubu ede agu na nwudwe ya de stroke yi na de ne ho aba bagim eno na papa yi ede tudwa no chese no kra senke be ya awofo pa ya wo monhwe na wo mo ankoda no e wo sa kwan ne so na wo monhwe se ankoda ne bag no be ko school no wo betimi ahwe na nia ehia won sa abra no won de ko school ne nko a eno achi nso akyerɛkyerɛfo nso wo chefa wo mu pa sa akyerɛkyerɛfo nso textbooks ahodo ye ankoda yi won be prescribe de ama won e na koto wei koto Archimedes koto wei na ni nyina no se konkron na nkoda yi egu bag mu no ebe ya wo mo nhyɛ da nkyerɛ nkoda no se wei na wo ba suku afabra se ne ebe ya ebe man nkoda na de so a wo mo de so ba suku no eso betie
de me pese me ka efa enne yabrabo ayewo mu no ni titru no enmofra no nipa bia nyankopon bo wa wachi kasai no eye nkasai mako aduasa miensa vertebral column no 33 different interlocking bones unyini no na ka bombro ni be kan fused enti fusing no be cause wa obedi be 25 years no na wanya 26 different vertebral column bones anasa nkasai akeka bom cervical yo kon achi no 7 wachi kasai wachi bremo no 12 usisi achi 5 na oto de wote so no so baako na de ewura oto bom so woka ni nyina bom a 26 na before no won kola bremu no se kasai no keka bom na ankeka mom yi a de yare bro enti so wo hwe nkola amko school na bag a ye de bon kola na chi no bag no mu eduru ebi okra mpanyimfo kra entumi sometimes madam fo na teacher fo na mo kire mo ade no de nkola no ba fie na se wo so mo je nkola no bag a mo kra no mo je na mo nsete abusia eni ati ye Dr. Kelvin Bakpa wo wie ye pe eno ade kakra kan no chese no kure akyerɛkyerɛfoɔ ɛne wɔn mu aka bi ewo mu ɛwɔ ngomasua mu no ɛyɛ a wɔn nso enye bi mmoa anya saa nkɔda ne daakye ɛne yɛde gura topre ebi wo abeba fie no na madam fo na man homework be say 5 na say all the books ni nyina aba fie na oba be ye de na akola 5 years ye na owi ase ntimutimi ma mo homework bebrebe sa homework na odi ba fie bi wo kra ma me wan ko school ntimi nye ye say wo contact AI mfa so be na wo so say wo ma me homework ma ba fie ma AI be ye ebi mu kuta lunch box wasan bo bag no ansa na other things kuta no na we nti waso book ma me ba na wa ba fie na ni mu ye ne ya kan nyina bom abofra no obepira nipa bia ni wa wo ye machine ayesa wo fam enti eno mu na ema akola bi wo so kete so ntimi ntwa na ni so be chini no afen so beba se abofra no be nyini na affect ni sisi bi wo ha ni sisi nti obedu tama so chima no emma dodo na nso memayo ebese sa no ma we mu ye no ma di endema che enu nti enya papa na megina akwanya we so na matu awofo teacherfo PTA fo aban eni mpanyifo nyina se yesere omo de mmeka no wo hai menhye da ni mfaso wo so che obi se o ma wo ba ebo bag a emunye duru ko school a memi nya mfaso a ebeba no be ye oba no emfaso ebeba no ebeye oba no Dr. Kelvin Bakpa ne nsem no na wo wie ye pe ena adesuafo ni bi wo mo nso kire se no kure o enya won mfom na sese kura wo mo achi no adoko e ka no ahyase e kura ye won ya awofo ni bi nso de bitu so sei Form 2. Your two books 20. I say I'm 15 a chamber. I'm inside me yet. When I'm a chica say me and Pachampa in functional harmonia be fire books. My two books are 20. I download book now. Reading book yeah kind of simple form boy my books news. Now yes I bought bag I have chica saying na me. I dear I know it then. Let me name some pain for no or more general call her dear mintimintire. Akoraba ni busu okobe 30 bag no bonachi saa da bia nkopin se obewie JHS nti obehu se akora na da na bag kura monachi a okwa ne waachia na doctor for so amaye hu se da bia ye bo bag saa no oni se wunyini no na ama wachi kase no wanya infect ti ebesire mpanyimfo se so mbetima aye hu bibia benye na nkora no omonti books no so books edos ne bo so kora edene ye tama ye ko school ni ye wisu 11 subject nso ne bi kura books no ye 5 book ba ko ye chema subject be 3 meba ewe P3 books nkwaya mentono 8.5 wa koda ba ko wose na chiri kase kra ya ne ya na wodi books be se book ba ko pe anasa subject ba ko ehu books be se enum da kro nso be subject be se miensa na se 9 ko num so enti bia ya enum a koda ba ko se ni books nkwaya 15 na egu bag mu no ode ko won be wie na wane ya chia we ya awofo ni bi ene nkoda ni bi nso na se wo experience e de kire so mpaka se Yade kasia yi ekwa kopie mu ewo ginegine na water and sanitation board no akache wonomu a womo ewo ginegine wopani a woda wonomu ano eye owura Francis Kusi ene wakasa yi wase adehia wonomu wa ginegine ene ne mpotamo sese niemamu ya den ade ama sa water and sanitation board no esa se ye woma sede se adehia no benum nsupa ewo eye ahodin mu sede ye beya ahonidie ene nyade wanyade wa bia efi ene adeade ade eba no ne nyina etumi etuase wo mpotam ho owura Kusi ebo amane se wonomu board ne de womo ebo wom homadini bia ese wom betumi aboa ama wom adehia no enya nsupa nom enso eniema bi eye esi akwan wonom wo hawpa ebra sompa yamani boni amansan so makrofo ya wono wo brekum west wo tonkrai esom yenyo owura Kusi ekire ensemu esei
Your major challenge is private bail. Yeah, base no the quabontana. I am no nipiano. I'm for Chumon as ACCRA. A community based management, operating staff no and a community no society individuals are first panel board, but now they call them team because of the government board one am for Ediomina account, but now they call them team. The team in a advisory board, I'm on a policy makers. Now yeah operating staff no so yeah implementing. But they no equa. I'm for Inchian 1 and a scanner yeah Geneva Hanana yes and yeah operational. A banner for Scabia Mabim. It is a scanner do not could consumers no one as a ma. I don't know most and affected. So far so good. I may say that if I say 100%, then people will that, but 95%. And I have changing her for the past years. And yes, I would like back off on Suncha 24/7. So our beer, Ubiotapua, few are wanting to be so but that yes, I expansion, new site, yeah, so in the piano, you try all miss save it in this one at the aqua. And what you know, or Rakusi, Amanaso, Wakoswa, Echremuse. Say na enyema ho eya kwacho ewo galam say kwan so a yentumi entu ase no adehia wanom wagyinje wo munsu wansuwa no so esei ni nyina eka ho bi ena panifo wanom atebri eye ensuo mu buo be se 280% ya ama adehia no esuo na enya no nko a wo kyerkyeremu ekwan ya electricity nsokora no yapagya buonim ni nyina eye hawo aga na adehia eba bebu yekom Ghana Water Company, water increment. Most of sources here surface water. And sutini, no more action. Sutini no so do not know to Galamseno. Lucky for us, yeah, we could have there. I think say side union, but yes, the best 7.4 say I'm farm and see from. Because so ya dear say nili pahwa hagen. You got a no. Tibedi sika crabbiach na ade kasia woni pabianimu. Side corner, yes, and or more to man will soon or more intimate. Yama water increment work and was in and yet Galamseno light base who come home. Currently, or to light beam or Esnaba to be. It is a light beam cosro, the affect the operation as a FNI Sweden, ye increase the clan. Openia wakasa ye upiemo ewa buno emantamu a wanom ekro bakwa no ede jinejine efitwe bodam ye capital ta ne jinejine wanom asem ene yekan Water and Sanitation Board no one etua no Ora Francis Kusi ensam eni na ye free nsuo ho nsami na ye kwa adesua ho pani ba kwa friend say go for the champion no e ba na sa do ye nya do ye mamanfo pa wo ye ade pa na wahwa de an hunu say ukopie mu e wa santimantam mu ba bi e friend say homase e wo amanse central mansi no mu a wo mu nso hia sukuu pa san say ye hwe ni aboa nkoda no ama wo monya ntete papa e wo sukuu mu a ya na e beboa pa eno e na wakoye amane ni amamre nyina ama nanom so apensa ase kama ede ama no ama nam so ama oyese kindergarten enkoda sukuu no a ebetimi aboa ama ya bo mo adisu engumasua ho nkomo ede ahyase no wo peso oboa no wasibi ede ma ho eno nti woni yamane boni ba abedu atwetwe nkomo e ma ne de nanisu ade hu sei etudwa education in Nigeria starting from basics na before guys say fundamental and week is supposed to more na dey ba ho masse e be so cutting ceremony there is a bit basic kg with the power na kg ni te be bia e mo fana chase na mo ni chase no e beginning free e ko ye bomb addition so ne nti e ha ko ne be do trade district akofo amasse na bo sme fra akofo de na e ongoing and there was a be kwa ye enche bia in 90 days no the very trade the amount communities abusiani eti ye opani Godfred e champion ya dodo na enim se ye friend no project manager wono e na eboa ama homase wono mso nya kindergarten school ni bi se na be ye betimi aboa memo frantete no etimi akonkan opani ba ko ya wono upiemo e wo bono na naboachi electoral area kraso wono no ye assembly member ya wo ho a woboa ama ahonedie mapa etumi afatam pefra eye onanyafo Kingsford kwadwo diewo kasapa Brekum East District nim na eyesa electoral area yi ehye wakeka na de hye abomo ma wo maprapra montene asiesi montene ni nyina ene se wonu boa ma honedie mapanso etumi afantam pefra ewo eye na naboachi electoral area kraso na ebra Sompa kase ebopini onanyafo Kingsford kwadwo diewo kasapa wo kyerkyeremu ekwan ya wonom efa so a ana se brene brano no se de wonom tumi aboa wonom ho na wonom eyensiesie mapa ede eboa adehye ne nsam a ode to Sompa kase anim no
ebi eni etine na akwasofo ye de nso ayede adu so enti ye nyina ye bedi ye hu ne bra ye abontin mu na ye mantamu so ye de yedi woni enti ye mpesu aso ba bia ye sha adowo a obi plot we da ho no ye ne kasa eduru ba me say ayese beto aduro ma omobo bi plot eto so cha ma ka chiro se minister plot no nye so aduma nti ese medema plot allocation committee for no mu hu ni se nipa na plot nya de so bedi aduma so wa ti ase enti bi e wo ho no ti ye hwese ene clean up exercise na beto aso na hu ni die na ne omompanyini ne mpanifo e pe no betumi ato aso sa ene enu achiri no onanyafo kasapa achire nsemu ese ebra wanum ti simantene so ana wanum yensiesie no wamu kopie mu wa yasabia no ewo empotem ho na ebra wanum ekoye wamu hu se anesefo ne adokotafo wamu di djuma ewo eye empotem ho anase ayasabia ho no wamu chire mu se yade pa eba ayasabia ho eye cholera afei malaria ene yade bia eno no etimi fanframam eba eno so sede wanum chire mu a owura kasapa chire mu se wanum kwa wada hodo ni nyina no ekoye nsiesie sede be ya sa yade no eso ebetie enso ni obubeka omumo yade ayede ebi abum enche du na akwese ye bo kraso ana akwese akwe valley ine omo akire se ne ma papa yede e wo ha esi ade minim se kraso for mante ene ne mabu no omuhum omo ayade amana so obie no wa already the start word one ho eji ya ko school wo che agata na ba bia ne dikura di be ye omo de wie omo so yanko ono abo yanko word 2 ho ene yi gata na da ho ye dan ye ho ba na binim wa obie ne krakra mu no onyonyafo kasapa ese adehia wonom ewo kraso eno no ewo nanaboachi electoral area no biakoye ene ye nti wonka wo ho emom na anu a omo ankasa ebaaye ya dikina ye communal labor eduru wa ya na mante ne mara akwese mpanifo ba na anu a omo ankasa ka say ye ba be ye clean up no manage but I never thought say na be ye kasiese enti mi beduru ha anopa be be say sant na maduru ha me hwe omo sha ase na binu mu ha ye me nwawa enti e ma mi gina aso no say ye di nkan no na minim say omo mma enti man Fred DC ni assembly for na mo amadu so e ba be ya ni guase ba me hu ni pa na me Fred DC no so meeting wo ba na ni agi se dwumadie e koso enti mi nua no ene yufufuo a omo wo kraso ye me bo mi sem e mo omo aya ma na ye papa Honorable Assembly member ya won Nanaboachi electoral area kraso eno no wo brekum West Cross ni bedwane wo bron emansemu ononya for Kingsford kwadwo die wo kasapa na wone sompa edin komo bra wanom ekoye clean up exercise na ebusuana na KJC Company Limited yamfa nko wono akache wanom hyase ato wadanse ne ma ewo mayi ma achare yie enti no wamu nim papa wamu so animude wode wo ho ebo wanom wa mepacho okotokore enka soro da biara da na KJC Company Limited upese wo ye dan wura anase fiewura landlord na landlady na wakọ wanom akache oto asase na wakọ cement iron rod na afei upe roofing sheet upe enadoa nails woods upe building wires and binding wires na KJC Company Limited be obi ne nyuma penti abasobo bebre na no waje no wase ba bia wo bia kumase ne nkran ene enkura kese mu no to aka e de be kwa kwaja free kumase ne nkran for mo frɛ 0204 355 040 na KJC Company Limited enyo soyi na wase uba wono betena se aye enhyehyeye endpoint homeopathy onom eno mo hyase edi homeopathy esa yade wo bi homeopathy mama fo enya baby ngenge na chese wo mu di two infertility ase wo bi homeopathy ebema prostate mu sensem wono bema agina brane afa premature ejaculation homeopathy na wonom edebema wo so agina yie eba no entini mu eba no liver ne mu sensem afa kidney ne mu sensem a endpoint homeopathy wo mu di homeopathy na sa yade o entini broni fita ebo won sam edema wonom ese wo mu bo adwuma na endpoint se nam yade na aka so ache no wonom betu ase yade bi nso ho akwaya chronic wodi akwa China India ediaba endpoint homeopathy si yanka cho se fabra wonom akache no mo fa homeopathy kwan so entu ase emfa emaw kuma se krono mabo ahia ye wo ho a ye di adwuma Accra ha se ne shine signboard splinter se quantum pon so obehu yan endpoint se odihie bi nwodwe ya na stroke aka na to form e wo fia frayan ye rani home care services na ye mehye no emaw 0244 687 068 and 0274
234-321 Endpoint Homeopathy enyo so Promasido, one and one the Trisco energy food drink at the Abba, Trisco, papa, beverage, we say no, dear a shemua, ebwa ama and mofra, enya hodene, ebwa ma and mebrunya hode and cocrane mewa, enya hodeno, and nuti and a sompa ya can for a diamawo, and a foot, and be a womb, na and no ebwa ama wenya hodene, a drink, essence ye diane, a amount energy, and a fortunity, a Trisco energy food drink. Now, or say food and drugs authority one more jetum say yeah vitamin B, C, D, iron and many more ewom na uko just so no wape bi ato we no nya beverage a ofa aya ahotwetwe beverage bi hon ma no pa wonum na se ene kwase ada se uko asode a sofu preach won tahwe ubeto nko saa ebi so ho ahotwetwe aya menum beverage bi keke nom Trisco energy food drink uko dwa so a ubenya bi ato ama wonso wahu se yakafa de pa de ama enka ne no na ya nananom ye dido de ma ye na busi immune system no na ma ye nyini che enya sam kweto ansapa na abete so obi eti nananom se de no no atwam be 90 years enso enei sedie eni hobi onti empanifo ahwehwemu akofa no tane no hini ene hahama ene no yanyi no omudi ni nyina abom ene o ma ye ni dido a we eye modern one kra ene da Facebook no so no wa mo package ni de ye mefewu eye 20 na 74 T74 obetumi afrene sa Food and Drugs Authority o magia tum se ye akwada wonya finsha dum no wonu madrai bi afi oba pefo so onka ho adrai esa yade bebre hepatitis B afi chronic wounds ni nyina betu ase afi se bemba upese u prostate no enlargement no etu ase edema wo a eye 20 na 74 eba no ulcer, bad breath, kidney infection, liver infection, chronic cough webi hono wa bossa ache eya kauso yade bia a aya krankro no 20 na 74 wo HIV kra obetumi anu madrai bi na aboa T74 asem na meken ebusi immune system no eye dido ebusi immune system no me pa cho upeni do so promu atu a Okanshi Draglin ubehu yen na wato bi ewo ho Kumasi so Ashtown Kolena Keba ena ubenya bi enchechemu bi eche midi 20 na 74 T74 manini 0246 073 498 ana 0501 628 931 T74 na wasaving sade amaye no afre wodom baabi a yeto wadro bia so ukwa ubenya bi ato na yebo yeba akato ene bro na sompa yesesa yenkukuri akaka nyina afrifie ha abepie mo ewo dome market God First coastal na anim ho no mo a ewo dome market ekwan na enchen God First coastal na anim a eye sompa obi bus ewo ne ye hyase e de ye news ahomachi no num ene programs ni nyina eto so e de asom wo ye ne yes toothpaste ene yes toothbrush ene aka yetam e de abomu na nyame yadom ofia de di anim ya 26 September eye sompa obi bus ya de hyehye so ewo God First coastal na anim ho dome market entin ba bia wo bia wo betumi aba ya beje wadwenkyere ya becha ade bebre ya sponsors no wanum di omu ma wo mu di banyina ya toothpaste and brush ne beche bi time herbal mesha ye beche bi bell beverages ne be ma bell cola ene ayi bella kwa ne de keka on 21st clinic the sciatica expert the sciatica pacesetter enya sciatica kwa no musa ya de bia ti sada no wo mu ye free screening e de am obia malaria sugar afi HB ya beche kini nyina e de amount 21st clinic no entinyame adomu a Friday shia ye ho e wo God First coastal na nim e wo dome market multiple quest for so eka ho ebi e na ye de dwumadie e ba be hyehye so bell beverages wonom so eka ho bi na said the medical bo multiple quest wonom no e ba no ade bi a ye na de ene ade bi a ye metal aluminium fabrications no ni nyina e da ya bem e ye multiple quest me patro frɛ wonom enchechemu bi anom fama 0243 178 910 and 0544 066 666 multiple quest wanum so sompa obi bus no yesene wanum number eno no wamu ewo niema ni nyina aluminium niema no ene na de ni nyina ebia wamu di dwuma ba ni windows ne doors no ene yengresi adie bia eya agensemo balusters ni nyina ye be ede amount afa bell beverages no so de medical ka ho asem ede amount bella kwa 7 star bell moto ene bell akwansuo no ene eye bell cola ni nyina no ewodwa so ebusua ya no wapebi ato nwumeku adaroma ena ye bi nsem dia ma yesero twen yen ensem ne bi wa akire ye ba sisi ya na yatoa so ewo ensem foforo mu
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wofa baby ena ajujo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate de. Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me yensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo. Ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3D malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi ejadi enkratu yi atu. Na fa na moko. Yekoye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejedi inkrato yatu. Tontonte. Yenno nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tonti na 74 menya hoden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi ejedi nkratoe yi atom. TV Emma Akatuapa. Nokure Emma Akatuapa. Ya den samne kwa akowie ewo amanone. Wa amanone nsemu no Ukraine ne Russia ntokwa ne guso ya ejina mu denden na Ukraine mampani Volodymyr Zelensky ena dia betudja kyerese ene kyerese enno anajo ede ba nyina no wo mo na ye adan a Putin se wa fa na foforo wonam nyina no na wasoma wo kwa no wasoma etuo ni akode na eba begu wonom Russia fo so efi Russia na ba begu Ukraine fo so na no nam so
ama ode atojo akyere se ene ye no wo mo asa to enema ne bi dia fa wie mama ba bi ebegu ye no nipa miensa wono mato ayanom ewo ense do eno nam so amo akọ na Twitter tweet ne so ne ka na X no akọ ede ato se saa de no a ekoso ewo mpatam ho no a enam so ama mpanifo ntimi nka bi emfa nkyere Putin ema ne nyae saa enyambransam no a wodi no ha dwene pa ye nyina so ye nim se na enum ho na America mampani Donald Kwaku Trump na no tum bi kyere se opeso ohwa no ye ma asumdie kase etimi ba nanso nansan de kamea se wa ye din sanse asam no won be kan be wie pepepe na asa kwati se memuna mitrim so masere manim na Putin wo free ho no a no asa akoto foforo e de ahyem eno na nam so menra wasa akoto foforo de agumu a mene wo kase nipa miensa wato ayanom e wanse adui Abusia yenya yeso na no sia bremu kase ayede sum free Sompa 106.5 FM so no yemuni komu se pen safei no waso wafidi ansem edidi wontua no bi NSA Ebunu mantamo electoral area no ede nanaboachi electoral area no wakra so empenifo nananom a wonom wo ho ene honorable assembly member onenya for Kingsford kwadwodie wo kasapa wonom aye clean up exercise we watufo se wo mkombom center mienu kabomu a ene bopeme Prosifo ede abetuja ekire se Netherlands cars bi efiri ho ba MS edu woni akine nyina Ghana mampani ni His Excellency Yera John Dramani Mahama opani a wono ofri Britain eba ye British High Commissioner eba ye wakasa akire mu so na de hye nkokasa na Ghana ye bie ya pono ato se no businessmen and women on Britain no wo momra na ye medija pani bi na etufu wo se nkwada ya ekosuku wono mu school bags ya na ebo machi no books egum ni ya na doso do anhwe ye o machi bremo ene beseye SMP ena yede esomwo every Sompa 106.5 FM so no etwam wasante ematam ye headquarters Sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Adafo Radio Butu Paris France Abuchimemo afei takwa Sompa 101.1 takra de Sompa 103.3 tachimani Sompa 106.1 sunyane so Sompa 98.9 Ufremu upiemo ewa nkranzan so a Sompa 90.7 Domaso Sompa 101.3 Mankisim ene kwado ye Kingdom 106.1 udiko da note yenka ewo so ye nyina ya da mo ase Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra systematic press adama yitwa pise wate waya de we stream ye live honom mo messages ni nyina original ye ba ye bekenkan ne kama de amamo Facebook no fo no na asem na meken afei mu amuhia yen ewo YouTube no so ye da mo nyina mo ase Sompa FM live www.sompaonline.com website ya yesemu for penny urata bwate da uruma wakuchi ensemu ya disu nwi nyina apoto kasemu brofo afoforo bi ka ho ko na kwakenkan bi na wate Ghana ene amanono ensem ase ema adehia yenso Nana KJC Company Limited so yasene endpoint homeopathy wanum so di homeopathy kwan etu yade ase so yasene afa promasidov won so edit Trisco energy food drink etu ayepa na afei 2074 wanom so nananum di donu no ma yeni nyina gu bottle mu fine wine packaging ni fine utobia boosting immune system no Sompa OB bus yene Yas toothpaste any Yas toothbrush Time Herbal Mr. Bell Beverages 21st Clinic and multiple quest yaka yatamabom na nyankopon yad mo fiade di anim ya no num kan anopa ni ya hyehye yemfidie ni nyina God First Coast and any our Dome Market wa share ho na wa hwese ye di adwuma fie ha wanom ene so yasene ema apesemaka de hye be no yaso ya je penie esi adwa ebi ensemi ma ho mimi din Abena Badu Adepa Kofi menembra obrempon na kwaku ampoma ya metiefo nyina monitia enyado